pošto ne možemo govoriti o rezultatima sadašnjeg popisa, budući da nemamo ni preliminarne ni zvanične rezultate, ono što slobodno mogu da kažem jeste da je popis 2011. godine ne pokazuje pravo stanje stvari, budući da je održan u atmosferi diktature Mila Đukanovića, da su tada institucije bile zarobljene, da je tada, sjetimo se, bilo strašnih progona političkih neistomišljenika i svih onih građana koji ne misle kao Demokratska partija socijalista. Dakle, taj popis je održan u atmosferi jednog straha i vjerujem, pošto smo mi u odnosu na 2020. godinu pa sve do danas u Crnoj Gori postigli jedan nivo demokratije i slobode, vjerujem da će ljudi biti slobodniji, naročito Srbi, da se izjasne slobodnije na ovom popisu. Očekujem veći broj, odnosno procentualno veći broj ljudi na ovom popisu koji će se izjasniti kao Srbi. Ono što mi nije drago, a moram to da kažem, jeste da se često popis određuje kao političko pitanje, najčešće je on samo statističko pitanje. Ja nemam problem, recimo, da kažem da govorim srpskim jezikom, nemam problem da se nacionalno izjasnim kao Srpkinja ili da kažem da sam vjernica Srpske pravoslavne crkve, ali popis je mnogo važan zbog podataka i svih onih pitanja koje targetiraju građane Crne Gore. Meni je kao mladoj osobi koja se bavi politikom važno i to koliko je jednoroditeljskih porodica, koliko je samohranih roditelja, koliko je osoba sa invaliditetom, kakva nam je stopa nataliteta, da bi mi zajedno i sa drugim kolegama i političari, generalno država, vlada, skupština, djelovali i kreirali politike i strategije kako bi pomogli građanima u svim onim pitanjima koje ih targetiraju. Tako da vjerujem da će generalna slika biti malo drugačija ili znatno drugačija, vidjet ćemo u odnosu na rezultate ovog popisa, ali vjerujem da će biti, vidimo sada i po podacima da se već govori o tome da je znatno manji broj stanovnika upisan, da se procjenjuje da oko 70.000 je stranaca, pa tu dolazimo i do otvaranja raznih pitanja u kakvoj atmosferi su i organizovani izbori u Crnoj Gori. Tako da će se otvoriti brojna pitanja na koji način su se kreirale određene strategije i vodile određene politike i kako se postupalo u tom prethodnom periodu u odnosu na rezultate koje ćemo dobiti na ovom popisu. Stizale su takve poruke od evropskih zvaničnika da ovo treba biti posljednji popis na kome će se građani izjašnjavati nacionalno, vjerski. Baš me interesuje o tome šta mislite, da li je to u redu ili ja mislim da svako danas ima pravo da kaže šta hoće i to je možda lični ili partijski ili stav tih zvaničnika evropskih. Ne mislim da u redu je slijediti neke evropske vrijednosti koje su u skladu negdje sa onim što mi promovišemo ili za što se mi zalažemo, ali zaista je neumjesno, ajde da ne kažem neku oštriju riječ, miješati se unutrašnja pitanja jedne države. Mi smo suverena zemlja. Zašto nekome zabraniti da se nacionalno izjasni? Da, mislim, to su jako važna pitanja. Da se razumijemo, ja sam rekla prethodno, nevažnije od pitanja u odnosu na koja mi treba da kreiramo politike, strategije, da poboljšavamo životni standard građana, ali izuzetno važna pitanja. Zašto onda ne bi potpuno ukinuli popis? Mislim, mogli bi i tako da gledamo na stvari, jel tako? Tako da mislim da je izuzetno važno da se građani izjasne i slobodno izjasne o tome kako se nacionalno izjašnjavaju, koja im je vjeroispovijest, kojim jezikom govore, to mislim svako ima. Pritom vi na ovom popisu imate opciju ukoliko ne želite da se izjasnite, da stavite ne želim da se izjasnim i to je potpuno u redu. Tako da mislim da oni nisu baš u nekoj poziciji da opstruiraju sad rezultate popisa, oni svakako od njih se može očekivati da urade i takvu stvar, ali mislim da je to sad negdje spriječeno budući da imamo i ovaj softver i da su ispunjeni svi njihovi uslovi i da su njihovi ljudi u popisnim komisijama, tako da mislim da nemaju baš puno prostora za to da proglase rezultate. Mislim, oni mogu relativizovati te na kraju ako bude im u interesu, ali ne mislim da će se značajnije to uticati na rezultate samog popisa i validnost tih rezultata. Kada smo upravo kod političara koji su pozivali na bojkot, vi ste podnijeli krivičnu prijavu protiv Damira Šehovića upravo zbog tog pozivanja na bojkot popisa. Povodom toga ste dali izjavu u Centru bezbjednosti. Recite mi nešto malo detaljnije o tome. Tako je, ja sam podnijela krivičnu prijavu za krivično djelo pozivanje na otpor iz člana 378 krivičnog zakonika,
Crne Gore, zato što su se stekli svi elementi bića krivičnog dijela na način što je on na jedan precizan i ne samo on. Mi iz prave Crne Gore, tu je još protiv 7-8 ljudi, podnijeli smo krivične prijave iz javnog života i tih političara koji su pozivali na bojkot popisa, budući da su ostvareni elementi bića krivičnog dijela. Moja krivična prijava je odbačena kao neutemeljena, odnosno da nema elemenata bića krivičnog dijela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ja sam na jedno 7 strana pisala i prigovor, ovdje imam dokumente, Višem državnom tužilaštvu. Oni nisu našli za shodno da postupe, eventualno radi se pritužba na rješenje o odbacivanju krivične prijave. Oni nisu pronašli ništa sporno u izjavama gospodina Damira Šehovića, to je opravdano stavom, iznošenjem javnog političkog stava, slobodom mišljenja, Konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Ja mislim da ne postoji bolja jezička konstrukcija, evo recimo u mom primjeru protiv gospodina Damira Šehovića, koja bi direktnije pozvala na otpor prema mjerama državnih organa koji su u tom trenutku na snazi. A u tom trenutku je na snazi zakon, kao što je i sada zakon o popisu stanovništva i domaćinstava, i u tom trenutku je na snazi bila uredba vlade o terminu održavanja popisa, što je direktno kršenje te dvije, prvo zakona, drugo uredbe, to su mjere državnih organa. Zakon i podzakonski akt. Jest. Ono što mogu da vam kažem, a evo, vjerojatno je taj građanin koji je postavio pitanje ispratio juče pres konferenciju koju je prava Crna Gora, odnosno lider prave Crne Gore, gospodin Marko Milačić, imao sa liderom Demokratske narodne partije, gospodinom Milanom Kneževićem. Mi smo sklopili jedan sporazum o organizacionoj saradnji i jedinstvenom političkom djelovanju. Kad kažem organizacionoj saradnji i jedinstvenom političkom djelovanju, znači da ćemo sve korake u budućnosti i sva politička djelovanja donositi zajedno, svako na svojim organima, jer prava Crna Gora zadržava pravni subjektivitet i postoji kao pravno lice, ali ćemo sve dalje korake dogovarati u saradnji sa Demokratskom narodnom partijom, što podrazumijeva i rad na infrastrukturi, rad na logistici, na kreiranju zajedničkih politika. Gospodin Milan Knežević je juče i najavio 2 kampanje koje ćemo voditi u narednom periodu, a to je i da se konačno reguliše status dvojnih državljanstava koje je sporno evo godinama. Jeste. Ali također i za status srpskog jezika u Crnoj Gori. Tako da ćemo mi sve dalje korake i političko djelovanje dogovarati u saradnji sa Demokratskom narodnom partijom i drago mi je zbog toga. Htjela bih samo da konstatujem jednu činjenicu i to je vrlo zanimljivo, da je CEDEM objavio jedno istraživanje od 7. jula 2022. godine gdje na pitanje kojim jezikom govore najveći broj građana, 48,6% je govorilo da je to srpski jezik. Znači mi možemo slobodno očekivati da će veći procenat nego u odnosu na... Ako je CEDEM to objavio, onda mislim da... Našla sam to istraživanje njihovo i to me je onako malo i ohrabrilo, zato što, a to je opet kažem to, veći stepen demokratije i slobode ljudi da se izjasne, tako da ne mislim da će ljudi tražiti da se ukine crnogorski jezik kao službeni jezik. Ali ako su već ćirilično i latinično pismo, ravnopravno po Ustavu Crne Gore, onda možemo da slobodno kažemo da srpski jezik ne može da bude službeni jezik u upotrebi, nego treba da bude službeni jezik zajedno sa crnogorskim i tu nema ništa sporno. Makar toliko. Sad da počitam pitanje, mada vezano je za ovo što ste već govorili oko saradnje sa DNP-om, isti je gledalac, zašto prava Crna Gora nije na ovim parlamentarnim izborima išla u koaliciji sa DNP-om ako su već sad potpisali sporazum o saradnji? Pa pravo da vam kažem, to je već stvar dogovora i odluka nekih organa, određenih političkih partija. Ja tu ne vidim ništa sporno. Mi smo izašli u koaliciji sa Demohrišćanskim pokretom i sa Slobodnom Crnom Gorom. Išli smo u koaliciji, naš rezultat je bio takav. To je nešto što je prošlo. I mi smo u ovom trenutku sklopili sporazum o saradnji. Ne mora da znači da ćemo mi sutra izaći u koaliciji sa Slobodnom Crnom Gorom i sa bilo kojom drugom partijom koje su nam ideološki i programski vrlo slične. Vidjela sam i pravo da vam kažem, šokirana sam bila da je jedno lice za lažnu diplomu kažnjeno uslovnom kaznom i sudskih troškova 30 eura. Mi smo došli do toga korak po korak. Profesor fizičkog
da nije neka, da nije Da, ali doktor opet, ili... znate kako, nismo mi došli juče ili prije Ali može godinu to dana ili testiranje prije upravo- 2 godine, nego je to nebriga i nemar i jedno partijsko zapošljavanje i partijski opterećeno Ministarstvo prosvjete godinama i decenijama, slobodno mogu da kažem, unazad. Nama je kvalitet obrazovanja mora da zavisi od ulaganja u to obrazovanje i od ljudi koji se nalaze u sistemu vaspitavanja i obrazovanja djece. Znači, škola je druga kuća, vaspitači, nastavnici, profesori su drugi roditelji. A ako vi imate ljude koji su kupili diplomu radi osiguravanja svoje neke finansijske stabilnosti ili rješavanja svog radnog statusa, i ako imate njih kao primjer kako treba u oblikovanju karaktera nekog djeteta, onda je to vrlo problematično. Naročito se problematizuje u oblasti zdravstva i prosvjete, jer vi ugrožavate bezbjednost pacijenta, njegov život maltene, svjesno i savjesno. Bili ste spremni da kupite tu diplomu, da ne uložite trud u obrazovanje, učenje, vi ste kupili tu diplomu i radite tu, ugrožavate svjesno nečiji život, igrate se sa nečijim životom. Dakle, u obrazovanju kvalitet usluga i kvalitet obrazovanja vidimo decenijama do čega nas je doveo, a imate i na kraju problem sa povjerenjem u te institucije. Znate kako reaguje prosječan građanin kad čuje da nekom službom ili nekom institucijom rukovodi neki kadar sa kupljenom diplomom. Znači, mi automatski gubimo povjerenje u tu instituciju, pa čak i u profesionalce u toj instituciji. Na kraju krajeva, sporno i problematično što najčešće ljudi koji kupe diplomu imaju neke, mogu slobodno da kažem, bolesne ambicije za napredovanjem i oni najčešće i napreduju. Što je odmah poruka onom časnom, obrazovanom, poštenom čovjeku koji radi tamo, koji je stekao tu diplomu mukotrpno, čiji roditelji su odvajali posljednje parče hljeba da bi priuštili knjige, školarine i ostale stvari. To mu je alarm da on pođe iz zemlje i da napreduje negdje drugo. Tako da zaista je potrebno da se ozbiljno provjeravaju kvalifikacije ljudi prije nego što budu zapošljeni. Ako treba i da se osnuje neka agencija ili neki direktorat pri vladi Crne Gore ili pri Ministarstvu prosvjete koji će da kontroliše te diplome. Jer mi nismo stigli do ovdje juče ili prije godinu dana ili 3 godine. Ovo je nasljedstvo partitokratije iz prethodne 3 decenije. I zato imamo i ovako loše rezultate. Mislim, ne mora da znači da je samo to. Mnogi društveni faktori utiču na to, na kvalitet obrazovanja. Ne kažem da je samo to. Jedan od tih je i ulaganje u to obrazovanje. Recimo u prosvjeti u vezi sa tim imamo evo i situaciju sa prosvjetnim radnicima koji su najavili štrajk zbog iznevjerenih obećanja oko povećanja zarada. Oni treba potpuno da ostvare to pravo jer to je nešto prije svega što je njima bilo i obećano. I ti ljudi zaista mislim da se bore, postoje razni izazovi u školstvu i u vaspitno-obrazovnim institucijama. I ti ljudi zaista se bore sa tim što danas imamo neke trendove koje roditelji dozvoljavaju djeci, pa imamo i različite oblike ponašanja u odnosu na prethodnih 20-30 godina i zaista treba da se ulože napori da te ljude nekako podržimo, jer ulaganjem u prosvjetni kadar i ulaganjem u prosvjetu doći ćemo samim tim i do kvalitetnijeg obrazovanja i boljih rezultata i ovih učenika, ukonačno.